feel Kachina Korea, we have the biggest man in the building on this table. Because it's an inspiration. All of us have a microphone. Not even just a microphone. Congratulations Gozi, former entertainers. He has moved the flag. So flowers there, which is over. And of course, if you don't bring it, we are giving him his flowers very well. So of course abende bakoze urugamba na kujo parliament sati nsakumshele zinapaka mu parliament yaza show yetu mtane mpaka mu parliament au nanye kacheche na mashanga mu parliament ni vibaro mu yayo ebali mnonga MC kacheche tumtero mu ngaro zamani aba kamera ni mungu kumanya ngo mesta mininga nyemera uko yona nafasi yemera okay ebali mnonga tukake tere uruhange ngaro zamani mnonga icyo kubanza nikwebaza kacheche MC kuthostinga ningasho kutubera modulator kandi ninyenda kwebaza buri omariya umungeri yo mutano aho kuba buri TV ya neza kukatinga mebye kwenda kozesa mwenye nyenda kumentioninga aho baburugaza kureba amazina na no kubatsima mwena mbaze mwetero mungaro ngo musho kuyagamba industry gira level yazandijo mwetero mungaro nyenda kutandika na TV West na Radio West y'inkorire ubwire bwinji ubaterere ho mungaro batumwe bandezere bakuza kandi basimana no kuemployinga MC Shukran kandi mostre akijazo muchamuka yargayija yazo program ya inabe ninkora mutadajya muyanje kunkayitu twakora hamwe ko kuyagambe binari nimbasa kumwegesa na mwegesa abo kubakiza no mururu mwinji nyuzuka kahita yatangira hati engineer Jovan nabi yatarabirasa bantu batera namnya to kumuru basotiza kora ki atapana tumoine kuteresi yone kakora ki katwa kumatureba bazeta seka muzoba tugeta self censorship pomba hurri kugira ngo ine kutandika kumanyuti kigamba cyare nkiza kuntwaraganya so ni Nsima Vision Group abo kumuherezo mu rumona nito kunkani Nsima bloggers ninga media mwena bariya tandikirana nawe ari president Rosarkireho kansara amoni yakireho amumire ara media nimbareba nindebera kimwe mu YouTube kwe nababa akago futerezamu akahabire munonga kandi honoreba ningambara so akahabire munonga yakumana aterera nindeba TV yitabata kukimanya bakizangu empowering youth in technology ejo niyo 8 hariho binyi munonga tikabasa hariho ba tiktokers banje bakayima hariho ba Ankole Media nibinyi munonga Sky TV yaha hariho ndeba mwana wanjye senyomo Gideon sebo senyomo tukagaruka gutunga imotoka ndize kutomera akazu kemburu machi tuchuma na nabandi binyi iza kumanimba organizing Mr. Andrew wakura social media Vision Group now echo kubanza abwachinyunkanye ninyeta abantu banje kubona kwagira Shukran. One, tubiye tugomba MC hamwe no bw'abatakagira TV. Two, bamundetera nakora nawe tuba twine kinje tukora ki echo kutukita nyonje kwena kadiru kanje ka miliyoni naza Kampala nawe Jesus antero sekerwe chetano ningesa tu konka triste manshua program ina sign njire yakora ki yakorwa kandi uzuka ngo umuntu akubatandikira ngo notarshua tukumanya ubashukura hata TV mbamusashura ninga twakora ki bamba musashura tokumeza bakumusashura konga ko umuntu afutandika nikiba kigumire kureba yajwara yakora so ninkusimira kurenguka kumanombera kandi cyakashatu ni muhagira kuba n'uwitu wa Western region nagakora n'uwitu no byakora takambara n'uwitu so nanye ninyeta abo kunda comedy yona umunsi abo kunda ka China ukunda webinde bikore bimpwerira wabantu nobane bya entertainment obane bya magaro bane byaci muje twagire MC Shukran tutkwenda tukument furra ekirunjoka tutandikira ki because bakaba kumanya ngo na MC nakora ikivu mwe tukwenda ngumene wagira beshongozo bonka kachecho kuyachikozere nyoni mali yo kwayi because nyoti karikire yo kutandika nkakwata kwatebero buchumwe chona pire chitinsa MC Shukran bishoye yebanze successful na nyingwe ndifutandika kore press conference nebi konka inebintu kabire batagamba ibikwenda gamba icyo kubanza n'ikintu cye cyukora kandi inza kusteka amuntu nkwenda gamba Yunus Omwigara
nasiya ntabiri Unison bamuzibira ku performing ando unga nchimanya rate so kutubata ko iseke opportunity kubigamba of course Unison wenga ubwo kubanza kukabibana either it was between ninjiraka ba emusabane na ba DJ bagumana bamuzabuza mu flash yeko zireki efiri so nayibuza inizire kumanya ngo bamusosora nayibuza nibamusosora kuba no wa gospel aine crashes na some people cyakora ki cyashobera mpaka nagiye kubuza ngo aha ba DJ bamwe nabanza musaba sente yatazimuhira abura gukora ki abura kumuta sece kintu ka media twine gukora ki cyurwanisa this time cyabasa kuba narebera mu igade ko kimo mwenyene no mukimanya mu kibabantu bingi batakora ki batakushana izo kirebere na cyo post kirebere tima ingirebere ngo umuntu aremiyeho ngo ndiza taza so nabeshengereza if we are to promote ourselves ebikono ni mango industry no mbito bintu bikawo kunkati takari gari ngo bakamara niwe urkurwana cyangwa ngo umuntu uri atakora ki ataraho ekikura tere cyamuhe buri umuntu arya no kumanura umuntu najati for instance nkanye urana jata kachina must shine konko cyetegereza ka social media yiyonka tine cyarakoze reki ni nyendeje cyika buri umuntu atari bize ninga takargira hanisha buri umwe tureba profile yitu not as data sonka a profile what ine chikutongore chikusebera Shukran kurgahati ya terunachi kozire ya MTN inachini mushikeho iwe tokumanya nabantu banga abaye batakumwicerezamu abo kuzakora ki yabagambira mu connecting naka Dr. Timose wa team beke amu supporting kungani nyana mutwari yamuhereza sente na nabandi abantu namuhira bamwe umwe tubakora bamwe ondiza garika kutera kandi umuntu yana na connection kunkakira abantu bazagarika kora ki afutemurra yata atobeta tamu so wa umuntu connection ujumuhere kimwe kunkani wo bacha Rwanda bure mtu washo azizina ryachi izina ryo muntu owakuhereza connection nimbeta mwena abariyomba tureba n'abaturire ebyo byo kwezi 19 byo kwezi kwenye no kwikumi urwa mukago mu university in turukagira MC Shukrani ekicucu cha Ankole tumutera mu ngaro zamani manonga kandi nanye ni mashaba media na ngwa baturire sho yangira abahebera na kimwe byo kwezi kwenye ni ukwikumi n'ebiri concert yanjye rwerwaho nimbashaba nanye ya Shukrani ko yawe nanye mutandike mu nteka yuko ngata bana gukira igiye ukwerawe tugateka yoha ari ati Paulo na nadisa kato den nanye mbene mutandika den bari yakuberawe ayi bambaye nirombere ona simwani nyo umuntu aryaho mutabeririho sana untinde simuyeni ngo mutakumanya different angles so abo kumporeki chikwate so ya Shukrani ngo kamwe yabura kwata yu nanowa disan na yirar charram nanowa ati Paulo yirar charram tikwenda tuguma umuntu agumenagira mu mukore agira rage wenga nyenda rage ko ari king which we believe kunka turebe mpari abandi bakozire ki abamukura TV kandi kindi noreba uko ni MC so tukampromote ngo kujyo tkanza TV ndere cyesongore takozire ki tachini so tayo posta yo mugambe na nkaka imana na munywani wawe mu mukore mu bwakirivu umushakore ki a trending ibigambo bibasa butababirungi turubagambe barungi munonga ukanebyo muncheze kandi mbase kuba ni marira kandi iki nako banashobya ukisasira abo kuba turi abana babantu thank you kandi mutera zamani munonga China ukagamba no mushamukore twakumugarakamwe so kirani shaba just like achara kuyagamba tuna tukiya we have platforms njataka rejera hadi ngoptaraga each week yona making sure tujihereza maruti Shukran na kwachira kuna na MC no manya shone ya MC so MC mtu atne representinga nyarukunjiri yija na lebo berga MC bergo yundawa ene shose wa yafi ya MC you know before tukante manyamu shares neza besho kusuka Kampala monka but now ejo bali tukajio we can have a successful show area DJ we can have a successful show area MC we can have a successful show in your show because we down the katana got to news that atakaye shongora atakeshongwira yes DJ twamuha flash tinzagambizina DJ yaje nguflash fili atukurete ndijo njana bari mamangu twine ndijo
ori umwana kirukanga yakwata flash konka kuyarigira hata stage inye nabe nimkurata ekishemiza babire bariyo ba bloggers bakizira ngo mwigare ki yabakora Shukran we bari munongo butansosora amazima ahundi kushanga Shukran natema ho mahanda nyeshongo Bobu nazo mbaka mabasho abiha musenta bajatinye no mweshongozi wanje tuzarukunjiri tukasese ngamwene washire nyonisha shurwa Bobu ambere wa manager konka bambe nandwaro na nija kandwa na mukama washo yije yenyine akajya to mwigara waza stage nyo shone bayabo so hata nbantu barwana mumbe ninye nakinga kingwe nimbire ka miliyoni Gando wakachina na wowe yanagambi bana nawo kumweshongozo wanzibire kweshongora nkamushangisha ka nawe namutera hata nawe yambika kuyabira nyo ngo mwigara ja stage ba DJ bibaza stage fresh ya twaza kuronde yakabiri bahamweta yayeshongora tuzakurwa bayeta parasi yayeshongora batera fireworks ka China yanyite cyo nabakoze mukama kumisha abantu mwe nimbeta mwisho tuhagire MC Shukrani kwarire ho mbiri kandi niwe nishabo nyare ho gundi ebiro abirina nanye nyine sho nimbeta mwije mu page eda kanuzire bageta go okwikumena kumu bageta gospel night season 1 yo gospel yo kubanza ekuza kuba hechu ba pastors nbasiba ha TikTok YouTube nabagira ngo abeshongozi ba gospel bine kweshongora nkai ombabara ngo abantu babasinzire bigize ntaga marwa gamo kusindo kaganywa mirembe yawe zakinana ko kaba hatumye tujye muraburi nasinzire abantu bona barusopa kandi ranga kajya tumugendo musiyona mu burreki njiri nyo abasinzi banje ni mfana bo ngero zamane zo kwigale babugembe kandi beshongora umbana bare vixen kandi beshongora umbana tumukwenda bakuna n'abajume okay. Oh, thank you so much. Of course, nyeri ziba na nyine kushitamanka nga representing aba MC konka omukuru buyija MC kunana nalishaboga mbere kigambo kimwe n'ingalubiri show ya mwana witu wo gune masa cyariwe kandi ukora ize oyita abantu bita baryo kwibije bahagire brother witu Shukran MC. Thank you MC Kacheche. Bantu mwe kwa masimwe. Haleluya. Aha. Mwe bare kwija kushajika Shukran. Abanyamahurire sponsors nashemerwa kuba hano we. First of all, nyo Shukrani nyenda kubanza nakwamza ngo show success already. Yeah. Shukran tukurebireho itwe turucha Kigezi. You've been a celebrity all the time. Tukurebireho you inspired us. So celebrating anyonkanye kimanyisa cyango na MC z'abandi abatawari yoko no bakurebera. So what industry yakumane kura shows kezi nzo kuza MC industry. Kakacheje kuyangira kare tukantumangu show neyo mweshongozo wo kokato no muntu naguruka ari influencer teka show tuhagira. So industry nekumane kurebyo. Nyote dagambe binjo mukoro tugwanje konka manager yaronko mutoro. Wino kechitwa. Chirime kuretwe. Tutasimo muntu gomwe two aha venezindi tuzakurya mobile money yanje kuburashishe kachakare injo aha ati turondere ukicitwaro turebe tutanchiraho koko mukabazimwa handi abana bakafuna sente ya kizike ngumutwaro we achana icha kwenda gamba kigambo che akana kona nyenda katereza kutukuba ntamburo kwe tukavugana abantu binje bagumwambagira Shukrani abataka kore kivuru akopire bakacece manya yakora ki kamba gambere kacece inobwa kubara kampara tukwe no yakubara mbara ari umukoro kubagurura kungiro gundi gurukabare gundi gurukai ba MC mbamba kora ki nibambe tago so enseji to kubasa kugirya we ko kakora ki ukakiheza Wachireba ekyakabiri inashitweta health competition kuba kwambigura amabara umumta tumukureba kama bamabara abahandi baru kwisha kubakora ki kubahagira tukikumanyisa kwakurgaha eyeya abura kugifaho ngwabo kuba nahagire yori nawe yeye nagumiza munangwa nakarunja buyarebo abandi akakopa so Shukran no kurgayo
akagira ngo nawe kakore kare kabe yakora izoro bigere bya kacece. It is also fine. Wachireba echa kabiri kacece ari yaharwo namwitera abantu nango kunana ngugwe yije ni manyangu alisan aharuhona ndoboneta kumanyisha muzibira nabasa kuba ari busy ninga yakora TV kunkani manyangu abantu bona nkaba MCs no nakubanyu because ebe bakora byona nanyinga bikoraho konka in different angle kandi inoko kiko kichizo either nakura ninga babareta format tension intakubasa. Wachireba so tukubasa kuba the best in everything. Wachireba so nyoni njira ngwecho muchiyeho ababa basigare bona baba MC bamani byomba ine cyaku kizaru mutayu. Wachireba kandi byomba ine cyakwetaga ari mutayu ekishano wakwa nonda kacece ninga no mutama unkawanonda kubona kubena bandagarasi nintekateka ngo umuntu wo kubanza gukora ki kuronde echo no ikiza ngweto connection nakora ki nagikiza. So reka tukwatagane nabo tubahwere twerane nabo tureke kugira ngo aho bari nakopo abatakakire kwa batakakire aba bantu bona bakora ki bisha bato. So Shukran must what? Thank you. Kongeza chaka China Shukran atakarangire show yeye akatwete mukowe nyowe lesa ni kunana ibyo numva muri happening tukabigamba nawe tukagumuchere akatwete twagamba. So basically nyiwanka nyowe I'm happy mbu before abana batakizire bona nkanyine a lot of work ukoshanga ni banterese mu banyendoku ni banyendakuri ni banyendoku konkati industry ite kuziri yakazwa bishayeji wano inaka hichi yari busy waza kufuna Shukran. Shukran yari busy no kufuna Lithan. So the coming of Lithan kunana Shukran chinyambiro kushanga na nyinafuna gap nyuma abesho muzibaka bantera almost every day njina kumpromotinga nyenda kuntwara nyenda kwa ungati kwa kontere simu bagamba gendo bashukwa na kuteke ku TV West gendo wa Lithan akuteke ku kundero oshaka muntu baganda mbere munyo ina nyibakancendiza ore bakeri mpango munonga na ine mirimo mingi n'abayimbi ne shows naye kati bagenda nga babikendereza abibiza wansi. Shukran ndakuchimanya ibende Kampala last week naza NBS na abajagine nyamu kwa rwanga ina show abeta kuchimanya aina show Shukran MC mbade sa mumpeleka interview akuba Shukran of course akayagambana na NBS kwa kabi abibiza munonga anu muntu akuchira kutuna interviews tari mu mihangana abenda kushora weekend tari mu mpaka weekend ya Shukran. So meaning kuntamshanjiro kagamba nawe Shukran naenda interview bakamai anaza kubalia NBS ora kasha shona ameza kwenda kufuna interview yejo kwa nka making sure kamtere sima takuchimana no kuchimanya na Mugabe asebo kurokusa na interview kwa NBS after 5 ugendo chikoli sikujira monka chikola kukani manya brother wanje busy is very busy with so many things give for we manyi neza na take initiative ningamba kangende musabire interview yari yakisaba nenga tanaji following up Ekibaho Nabazo Well mnonga mande Iceman DJ nyina abantu bikurebera munongo ko mushamuterenga ro DJ Iceman Mushango wachika mutero mu ngaro aho no banyakire aha TV West a legend no witu Sony baza kubasema all media houses abija aba TikTokers bakora ikintu shamani mnonga. Thank you so much. Historical wageza unangwa mangu tubiyangwe abantu abona bagama batero mu ngaro aniza garugo kacho mnono wanje kunana my first time kugenda kabare tukatende mushokeriya aganaga kuna bendo banjangu haza haro MC kunana nakunda kunana kuyowe na hati ntaka murebere ko kamba kuruga natujira kunana by then mami ni wabera rujira magana n'inseji anaguma ni actually natunge nambaye namutera twatandika twaganira mukama yatu yabana atariya aza ni mukunda kunana nawe nashimanye ogana cyane zakusima yindi to mwigare nyowe ndiyo mumba MC abatagwira side umucyaro kuna nakikiriza babi no mukorogo no mucaci ninzayo kuzayo tona twikirizo murangomwe kandi twikiriza ngwashoro makagawe ukaza kushaba tona tushaba murangomwe inabata bambere uko mukurogo manager wa university iri mutero mugoro zamani Twapranje sheji naguma ni mtataza ninakora goza ete ndazo izo lete sente ngaire kuma millionaires deposit sente zawe
papa hono yatonjera obuzubu abagomba temu bamutera omutwe okwezi kuramba boss yamuteka pressure ngazara ukomanya wenda kutwara dates 10 ya shirombi na shaya hati yajanga tinda Mugabe eji ogomwanya ngagwashuka n'ibiri 11 ejo ni kusimira manager France. Thank you so much. Nza kusima company ikora ya Vision Group emberiro muziye n'abantu binja obona bakirombiri starting with producer Cliff ogono ya ndebiri akanyeta akaja munovasa buzimana atandika nagumisiriza lockdown yona echo lithani niwe mujurizi nkani inkorera busha atero na 10 nabona kansara mu n'igisore na dimanyo nagumani ngwane kuruga kakoba ijuko twantambuze bigere nagumani mayo nizayo parapara ndi kuchapa kandi ijuko mu weekend twatwara show emwe yonka eyachamuka na weekend batkwata batkomorra twato twagumisiriza lockdown twagitera twagimaraho company yariba ombugumisiriza bwitu no mukutoba naho yaturebire ikatwa ebero abakini ngambire cyo tuburi cyo nacho kuranga ogumikiriza wabera wakiraba era nakisibira nashandiriza kunatankira achamuka na weekend aho ntuba switching bagangira ngo mo training no gukora programs ezindi ngo omwe yabataruho ubu ya standby none zire ahabunene serezo bunabirende munaka China yanyakira nishuka nashoyo kubanza nabazima kija ni imponda mukace akonka yanja no media twazetyo tutwara tuti then oguma olinuto wakora story washanga ngune kutera kunana konkota kachisho wize banzoro nde kunana shweje na omuyo interview then zije zikubalansinga kora hure kansalamoni munatera kunana azo ni okapika kunana kutera kansalamoni show ni bayafu ico niwe nichikusimira webali kunyakira ukanyegesa ndimwe bita kumanya media ni mpango mnonga ichakani nyenda kusima papa mutere ingaro zamani kanyenda kuragambira ezo romaze zimbe nizura ngakamba milioni 30 alya agaranga papa ebintu byona byankolire taka kwatoga hadi kashi kujempereza ico nyenda kubagambira akatandika nawe kuna mugambire mwinaenda kora sho murimba na mjantaza nyenda kora sho anyaka sho kanjukereze ongende nanye kunjire ico mutere ingaro zamani abeshongozi yabareba stage na lighting byone biza kubireba hamani akatandika nambe mutware zanu moto akachite mutoro 25 ndombe stanaje man konga twinchiriza twazayo konkito twachira komanda urateka handi nyina bana banje bari ambassador na team ye bari yaho igoze je mureba kandi baje mwene chiringe cha Yunis bakaba takubicereza munyunda bicereza twatandika nabo twatere kintu ntakubashashura abantu bagambira ngo ntakubashashura twikiriza twakora nati njate nimbarago ngati nishemerire kujangu inabantu abataje kwara bari yo kubateka mu videos zabo kandi bakabashashura ondijo umujo anjara inaba abantu banjaho binani ndeba yibaho anza kugenda wa DBC kuna mwikiri na mugirango nyine concert yajya mu kiro kubuza ndugu kiro kubuza ndugu banwane banje o media bitukora company stakushana mwebare mno kanda ngoto atandika nyoni nchiriza ngo ikintu cyo kutamamani okayikirizamu nkibasika kachaine nechesho ngo kujya ngo nebasika kachecha wakuwa story ngagamaze ndamuvuga ko nganjogera nga ISP katecho chamanyi kubanga nakuba ko ni freestyle za profit omutuchu chaba chimanyi mu chimanyi oyo fani wangu yogora boyo kuva ndaine myaka nga mwenda kati nakati ali nange ekipande ekyo kirafu yakinsaba abeera kivuga mutano kupikiwuna ekitege nanzikiririzaamu netutoba naye kati wabanga ndabirako nga lanange sodo tuuka wano mutuufu alaba nga kisoboka ate era kisoboka wabula kitambula n'ebintu bisatu okugumiikiriza okwewaayo n'okuba omwana omwetwaze
kyakula nti abaana baveekako batubeera abasajja bayombi balwanyi naye mukama asobodde okutujjamu bwolaba tijje bwolaba gaza blaze tujja batuwulira nno nyenda kusiima na special way nyenda kusiima tiimu ya Regi tiimu ganga ya Regi einema abantu akagambira abantu babiri n'abanoti nga akagambira omwojo bakweta Omara n'agambira Dorini n'agambira Shira ky'obutungi n'agambira DJ Freak n'agambira Enoka wa Regi n'agamba na Henry wa Regi mba bantu bataano bakampereza tiimu ekwika abaana 240 bakupushinga event yanjye tinkarebaho kunuku no konka deire natubaza a status zabo naki timu ejo abana banjirireho 2 Enoka gugo mutero mungano ejo timu Regi kandi mubali kumbero na nyabandi babiri ekintu kikwenda promisinga beshongozi bituba nemukimanya kisha nasho ya inesho ya biri abanje kweshongora nkabana mechesho mu kitwenda kikishatu kuko mwesho ngwamwa kolas na vasemu ntwasa kutelewesho obakka makumi ashatu ikimayisa kibuli mwesho ngozi na kweshongora buli mwesho ngozi na kweshongora ahandi nimpendani kugira ngo it's mega experience show yanje obo yango obo ikiriza iwe jono kigambe mutayo onora akingo mwaka 2024 Chidam, it's mega experience show on business mazile myaka 10 so ni manya chinkora eji show eyaji niera chingo mwaka naona akachana basa kutanira chingo mwaka konka echi chanje chirimu ndichija echange ekiriyo kijja echange ekijja nkakasa kigenda kulaganya abantu kubanga kati munange nze ndiye musini bayimusiba nange baliwo naffe tulina okuteekawo embeera okulagaze nfunye challenge mu kampani ya MTN nfunye challenge okujjako emikono gyange aba Pepsi basobodde okunjirirawo omubiri naye nga bwe nateekayo proposal yange yasooka mu MTN bangamba ng'ogenda tuwa obuzibu kati kozi mu MC mukolaki okitegeera naye mukama waawe tiyamalamu maanyi yangamba kati sooka gwotoberesha esooka osooka okole kati tujja kusindika abantu baffe balabe ku kyonooba okoze kati next year tutandikirawo okulaba nabweno kachaina nabweno nikutera omungalo because amawuliro ngine ngomba kukwata kugira ngo ino platform z'amaanyi za comedy store n'abandi so ate nebakumanya konkanyo okubira kuyokutoba kwenyini kandi kikumanyisa nyine kola munonga n'amaani munonga kuchalenjinga abantu abo mutubasa aba MC batayi banje bakija abakunana Lithan Kacheche Gaza Bless TJ Zaxi n'abandi kwereka ngo ecyo kintu tubasa kuchikora kanchi basa kwemera kanchi rugiro muri MC kunagire Masaka ubwo mushaka nguza Masaka yona ejo sikofirida akimanyi Masaka yona ndera mura ero muri emergency kaka okufuna gisinga kuveyo weru ra promoter Masaka era bwe mbadde ntambula ebivulo ebyo byonna mbadde nkoppa era ne shows ez'Abaganda bange zibadde mbadde zibeerako era nga nkoppa nga noonya ekintu ekiyinza okujja mu yange ekyenjawulo mukko kuzaaba nnange ntuukirize ekirooto kyange kigamba eno show ebeggala omwaka si mubi agire emikono gyange awo Daklere ne Koshirandi bali abo abaana Baganda bange bayimbi naye tukyabapanga mpolampola okubatunza ensi nawe era bajja kuyimba bwe ngenda okugamba buli muyimbi nange ampiseeko mu ngalo bangi sijja kubamenya abaisraelika story ya Irema Music mugimanyisa weno mwesimbisa Irema Music yajja ku made in Baranga ina just akaine karaine kakeshongoro wano akana jendo obuze Ambrose right now ye muyimbi ayimbira mu lebo ya Mofayo kitegeeza nti singa namukotogera nesimwaka chance ako okujja aganyawo ne wali singa taliyo naye kati mweyimirizaamu ne badansa bange awo ngayo mubalaba abo ba Eagles dancing crew tugenda tuuka temugwamu maanyi yamaanyi so n'ebyo bitono muzikirize nkomawo ku lw'obudde
ne bambi buli muntu yennaze wano Hassan nkulabye Belga bangi nnyo Enoka naye basaba ffenna buli enaka data tambikayo ka video tambikayo ka poster akuba twena twasingula kachina lero nakusinga because twarga nyoni shikomubiri abakuchimanya muchimanya ekyo ni chimanya nye akiro kubuza ngunanga twarga zakugenda wa Paulo tumhajira kutona tumushitombiri twarugo kwe tugenda wa kachina tumushirombiri na naba kampala bino kuchimanya muntu tukwatanisa kandi tukayobiri twino wa disa nakatebera 25 twino wa Yunusomu Igare wa kanuze kandi we kintu kyonkolire tinkabura kugwala gogati kyokoze sakugambye kiddako ebyansigala mukama b'omugisha of course event in your mukaga what we name drive in stand kora papanja stand kora kashatu drive in stand kora kashatu then rakashata unaweza kubandika Kampala media platform member bandisire then orakatano tuzakuraza yo branding na nivyoma na stage nachi byona nibyo kuraramu then na setup box setup embango yona nekora or izoba yo rakatano then abesho kuzabo nabo ndoriba nibakwija kutwesho ngora kigamena nabatariho abesho ngozaba nabataru abesho ngozaba ya nabataru bakwija kutwesho ngora I believe ngu nyine chibisha tu bindevi ewaka China tukushika because automatically je comedy tuzakushika ewa people tuzakura music na band mweshongoro burunjo wa rukunda na chinkiri koko wanje biraramu yange biraramu yange biriko vibe DJ MC no muyimbi kwegamba togenda funa bayimbi yeshegalo omwa kubaga kati litano musubiramu kiti agenda kunyumya nabino betonyumya kunano musubiramu kiti kachecho musubiramu kizakso musubiramu kichetegeza wano ndiyafe DJ MC ndongo ene ku set up out tugenda chusa mukatono nyo ku stage tyakwagala ko DJ omu ne MC omu ne stage manager Raj kubanga media twagenda ziba bulkets wansi wano basolo kubera music wabayimbi bona bagenda okuyimba tugenda kumufuna lwakuna ebyeshongolo byabeshongo zibona bakuza kweshongolo teba kubifuna olwakana kituyambeho kutemempenda ezo kandika beshongoze bakuza performinga list ejo nisha kubejya mu lyango waje ati ndiyo somo igare ni bakutikinga tumaye muri nisi yakora ki yatahamu kana mane kutahamu zakora tent ntamu no butevi abeshongoza ibara akoreshi ibara ikiri bakashitamu bamara kushoma ngono za stage making sure mu chance je bakweteramo ogenda stage o performing zakutaho papura so wija warangu tune beshongoro byawe turi arupapura really nabotari eshongori agono komazima so twende kuzakora na kansara harmony na numa catholic kumaking sure ngebe eshongori ebyo twafuna obwire dijabine tya kujanga flash yabura musima mutereka flash kanje kana chweke no nawo no murumo gwawe nyona gambe chiga niye chigarikam akobebe shokuru ya spice out bintu tugenda itukutubiye wena kuteko DJ William directing DJ abaro ba television yana tena zadabu it is okay ko gatuya session yo kubanza so abeshongozi tuzakwa to papura muri ari anturutamo then abana bitu ba media tuzakufuna tags zibara akozese kuganza kwa zili branded tamango ngo nkaima papa na kutisainingaho then kanta kajo mutondi jo kutayira icho ndiko turatwaze tyo urupapuro ko riya muri yango wiza kuja unye kansara amoni kansara mo narumbu yatahamu bakutikinga tumanye niwo tureje niwo ngo kumwe guturatuya membesho kozvitu kwija kandi batagire pressure kugira ngo ushashura twakumanya kuka urupapuro niza kwera bari ya muri yango kugira ngo ngo Enoka ngo ni famous ke ngo ni Dogo City bamara kutahamu
then bike nyuma taro kujana muno wa DJ MC na kweta ibesho automatically bakoze ki ne babiri kandi flash twenda kuyecha unison flash buziri ne bureta flash buziri so tuzako ate chocho twenda kuchiya ate music likaje to wakana tukume tujine then tuchiteko wa DJ hati kuturarwa wa DJ tumanyengo unison na kwesho bra kubesho kubye mu laptop kubina kuzana mu laptop aho no turamanye kandi ibesho ngo bimwe kimwe zakutandika shayi 12 entrance fee no mutwaro kumwe VIP ni mutwaro 3 emeza ni mutwaro 5 ungana westi aho zakureba rebamo abantu bitu tura bahandoringe bigoza inakuja kuja mwe mutwaro 5 kantakinde makora mutakugana nyenda kukagira then turunda kutwaba twinona abajenya abandi aba twegiteho umbere utakushana nawe zakwa tubakira mpora so uko turatwaze tyo mpora tunemo Michael Karoka Ronji na representing Ankole culture na nechitagurro tunaba nduri nduri culture group na yone kuberoho representing culture yitu tutandike vibe pako wiri buraji derok so neye amtenga zaman munonga of course Shukran Tomwe shogozi ti DJ akwata muzira basaga mpaka n'inchakari nabandi kumutaterega naza kumuza magambo so kachina nja wachura yawe kato tipo extra shows mtanyiga galawo mwaka yono ezamwe ziri extra shows amwe bari munonga of course nyenda tufune buzo nkabire bishaka biji babuzo rede yanagaba kubuza babuza prices babuza entrance kachina ina chakwenda kama nchitwenchi mushasha sorry takaja unagamba munonga kunkaka mu recording mwana mwenda ka recording kaba gambere no kore kintu bakutera umungaro baba kuri mitware 5 unkese ne kumane kureba cyaba kirikiri time will come mbona haro kintu kikatanikira kamparato muri mu kireta kuno haza tikirunje icyo kintu cyo kureba umuntu twenda turya atokumurya turukawe iza kusupportingwa Shukran kunkanye nyenda kumanza kugenderwa byitaho amati bikora ki tikushana kandi mu industry tibuza kujya mu nyenda agambe bukaho konka at least ibare kurebuka turukora ki taratera fuka nabagana majyango ece joma nkinyaga bitono mbwenu ece kintu cyaba broga bamabo kwiza mangu shayi kumene mwere na katere bisana abantu barufutana kafutahamu ena ka postinga shayi nakatani kafuteka uburi umuntu bwa nankanwe yabe yabugambire runabe yemusi amanyi gampede oretera abantu kachikubi babura kukora ki babura kwisha konkorenda abantu umuntu abarumuni bingi konkongira abantu bijya kwa stoppinga abunja mu yendo umuntu shekore ki emushare kandi abandi ba bloggers abahari bo batware cyaci icyawe batekateka mu goki nuko mazima una real umutuma gwawe negotiations tukira korwa orwarizo mwana oyine muzino tukuze mitwara abiri konkoriya rwenda kugikura nanda kuhetana go kuba narebo ryanji akishenge tujyamuye tekemu umutuma go kugira ngo ozwaro mbigere byoriya kuba niwo rwarize embuzi yawe mitwara abiri mbenda kwame mitware gayi 5 mbweni we yetema akashishana ko kugira ngo kuba niwe show yawe then je musibaka muteka musa ezesa so tu nyabura edine takakora ki etakatwamu twerane nota Shukran yonka konkabi bure bindi twerane media yawe kamera yawe utajikoyesa kubandika abantu thank you akawepo nakora musaye munonga thank you so much mutwanje ikindi gashana chiya agamba nkakireba show yakunana ino muntara kwa servide nje kashankiye yacheza bloga wa actually TikTok wa Kampala ya chicken ya diposa kwereka kunana taine bantu kwangechirunje bakaita ba amavideo nungi ya yakamba abantu bakabaro sabantu tutenge kutera kono tekutera baba ebibi na bakambe gari konga kandi it's not good ni man to enda views into enda likes into enda comments konka ombantrita batachukana abantu tukokwe abantu abantu kubagaza mamani washenga so ntsafuna ebuzo kabere bishatu then tugeno meshubo enda gamba something Shaba kansara mune ya darona antezo mutwe. Omunya mu bero bwa manager bwa
stage manager kujango atateganisa kuba chikondo nchiza kwa kansa uliza kuiza nabo zo banje igaha aze kuja kuchongole side tunikanye dogo stage Shukran kwa tuletere manager stage manager takuchenga beshongozi dogo stage naza kwemera ndeba dogo stage shongole shayibi ate chikonda chaya kanowa kubayusha dogo stage oyine chitinisa chawo ka dogo stage no question muri mu time ri yabanene yaman chachezecho no question muri time yabanene okunye no uri munene so bese katfune like 3 questions then today Yo hile chikwenda kushaba